bitewe n'ahantu habi wabuze. Ese waba warigeze uvuga ngo kabone niyo bampa amafaranga angana iki cyangwa ibya mirenge sinahatura? Wenda ho nuko ari habi hateye na nabi. Mu gihe benshi barota kujya gutura i Burayi, hari ibice byo kuri uyu mugabane leta zishyura abantu kugira ngo bajye kuhatura. Hirya no hino mu Burayi, abategetsi barimo gushakisha abaturage bashya ngo bajye gutura mu bice bimwe na bimwe bidatuwe kandi bafite ubushake bwo kubishyura amafaranga menshi mu masezerano bazagirana. Reka kuri uyu munsi tuguhitiremo hatandatu muriho. Ahambere ni Albine mu Busuwisi. Albine mu Busuwisi ni hamwe mu hantu henshi hari kuri uru rutonde, aho leta irwana no gushaka abaturage kuko hadatuwe. Ubu mudugudu wa Albine hari abaturage batagera kuri 250. Kugira ngo umubare uzamuke, guverinoma y'u Busuwisi iha imiryango inkunga ingana n'amadolari 53,000 yo kwimukirayo. N'amafaranga y'u Busuwisi agera ku 25,000, hafi amadolari ya Amerika 27,000 ku bantu bakuru bari munsi y'imyaka 45. Hiyongeraho kandi 10,000 by'amafaranga y'u Busuwisi, hafi amadolari ya Amerika 11,000 kuri buri mwana. Kugira ngo urye kuri ayo mafaranga ugomba kumaza igihe kinini uba mu Busuwisi kugira ngo unahabwe uruhushya. Abemerewe guhabwa aka yabo bagomba kugira inzu ya Albine ndetse bakemeza kuhaba imyaka 10 nta kuhava. Aha kabiri, abantu bari guhembwa agera ku madolari 16,000 kugira ngo bimukire i Sardinia, aho ni mu Butaliyani. I Sardinia ni ahantu nyaburanga h'ubukerarugendo, hari inyanja nziza, imicanga myiza hamwe n'inyubako nyinshi zo kuruhukiramo. Ariko nubwo ibyo byose bihari, umubare w'abaturage bahatuye ugenda ugabanuka. Kubera kudaturwa, leta iri gushaka uko yakurura abaturage bakaza kuhatura kuko hatuwe n'abantu batagera ku 3,000. Uwiyandikishije kuhatura ahabwa amayeri 15,000 angana n'amadolari 6,000 yo kugura cyangwa kubaka inzu. Leta y'Ubutaliyani yapanze ingengo y'imari ya miliyoni 45 z'amayero, ni ukuvuga miliyoni 47 z'amadolari ya Amerika yo kwishyura abantu ngo bajye kuhatura. Aha gatatu naho uhabwa amadolari 30 yo kugura inzu muri Pesike Aquarica, naho ni mu gihugu cy'Ubutaliyani. Pesike Aquarica ni umujyi utuwe n'abaturage bagera ku 10,500 mu karere ko mu majyepfo ya Puglia, kagizwe n'uturere tubiri, Pesike na Aquarica del Capo, kari mu gace ka Salento mu Butaliyani. Mu rwego rwo kuzamura umubare w'abaturage baho, mu myaka 2 ishize uyu mujyi watangije ubukangurambaga bise ikaze muri Pesike Aquarica. Isezeranye inkunga ingana n'amayeri 30,000, hafi amadolari ya Amerika 32,000 ku bazagura inzu bakaniyandikisha basaba gutura muri uyu mujyi. Nanone kandi amafaranga ari guhabwa abongereza ngo bimukire i Ponga muri Espagne. N'umujyi wa Ponga uri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Espagne, utuwe n'abaturage 600 gusa. Mu kongera abaturage bawo watangiye gutanga inkunga y'amafaranga. Iba ariko ni kubongereza gusa, aha batanga amapaundi 2,600 angana n'amadolari ya Amerika 3,150 kubiyemeje kujya gutura muri uyu mujyi byibuze imyaka 5, hamwe n'andi 2,600 kuri buri mwana uzahavukira. Ahandi amafaranga kandi ari gutanga ku bashaka kwimukira muri Calabria, aho naho ni mu Butaliyani. Mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Calabria naho n'ahandi hana abayobozi bari kwishyura abantu ngo bajye kuhatura. Abemeye kwibukira muri uwo mudugudu utuwe n'abantu basaga 2,000 bashobora kwishyurwa amayero ari hejuru y'28,000, ni ukuvuga amadolari ya Amerika arenga 29,000. Abifuza guhabwa aka yabo bagomba kuba bafite imyaka 40 kumanura kandi bemera kwimukira muri ako karere mu minsi 90 uhereye igihe basabye kuhimukira. Bagomba kandi gutangira umushinga cyangwa gushaka akazi muri ako gace. Hanyuma twagarukaho ni muri Ireland. Ireland ubu iratanga amafaranga menshi ku bantu bifuza kwimukira muri kimwe mu birwa bya kure byayo. Uyu mushinga uri muri politike yagutse wiswe Our Living Ireland, ugamije kuzamura abaturage mu birwa bimwe by'igihugu. Ireland ifite ibirwa 30 bidafite aho bihura n'igihugu muri rusange, aho muri iriya gahunda Ireland yizeye kongera ubukungu bwayo binyuze mu kuzamura abatuye ku birwa byayo bidatuwe. Guverinoma ya Ireland yemeye gutanga inkunga irenga amayero 50,000, bisobanuye arenga 87,600 by'amadolari ya Amerika kubiyemeje gutura kuri kimwe muri ibyo birwa ndetse bakahubaka inzu. Ndagushimiye cyane. Twagarukaga muri tumwe mu duce tw'umugabane w'i Burayi leta zibanza kwishyura akayabo kugira ngo imiryango n'abantu bajye kuhatura ndetse no kuhakorera. Njye ndi Birwa Gakuba Prudence. Iyi ni Isango Star.